تنكد من سالم تعزيما orang pertimbang wadir kedua kita kuda saling terziman orang pertimbang wadir نستغفر الله ومن ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله ومن ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله ومن ذنبنا ومن ذنبه الله نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبه Terima kasih banyak saya ucapkan buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, and subscribe.